aho rero Mutarambirwa wahoze muri FDLR aravuga ko umubare w'abasigaye mu mashyamba ya Kongo nubwo utazwi ariko ngo ntuhangayikishije. Yego. Ni inkuru rero kuri bwiza.com aho umwe mu bahoze bari muri FDLR n'uwitwa Musabyimana Mutarambirwa mbabarire Mutarambirwa avuga ko nubwo ni komiseri muri komisiyo ishinzwe gusubiza ingabo zavuye ku rugero mu buzima busanzwe nawe akaba yarahoze muri FDLR. Avuga ko nubwo batazi neza umubare w'abasigaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko ngo uri hasi kandi ko waba utanateye ubwoba. Yes, ni mu kiganiro iyi komisiyo yagiranye n'abanyamakuru cyo kwa 25 ni kuwa mbere ushize ku itariki 25 Gashyantare. Mutarambirwa yavuze ko nubwo aba barwanyi basigaye muri Kongo ari bake ngo nabo ubwabo ntabwo baba bazi uko basigaye bangana. Yagize ati nko kubyerekeye imibare nabo ubwabo ntabwo bayizi kubera ko haba harimo abari gutoroka, abari mu mashyamba, abatahuka, abagize gute, ariko imibare yabo ni mike cyane. Urebye ntabwo ari imibare wavuga ngo ni ishobora kuba ikanganye. Iyo ugeze i Mutobo ukabona hari hafi 580 nibwo ubona ko imibare yabo igenda igabanuka, ntabwo rero biteye impungenge. Akomeza avuga ko hari groupe nyinshi za FDLR ariko ntabwo baziteye zose agendeye ku mubare akeka waba basigaye, nyamara ntavuga uwari uwo mubare akeka ni ungana gute. Naguzwi muri rusange nawo aravuga ko nabarimo nabo baba batazi imibare yabo kuko niba se wa Mogane bucya batanu bakaba bigendeye ejo bundi akagenda abandi 10 abandi bakajya gushakira ubuzima handi hantu muri ayo mashyamba. Kugira ngo ibyo ni ibintu nk'imiba byatangwa n'ubuyobozi bwa FDLR nibwo bwabo bize ariko nabo uri bamwe hari abaje babaye abasivile bajya guhinga abo ntiwamenya ntago bamenye uburyo baba ariko nanone still niyo baba batanu bafite umugambi mubi bahungabanya umutekano ntabwo bakugwa neza. Ikigenzi nuko hari gahunda nziza yo gukomeza kubashishikariza gushyira intwaro hasi bagataha mu rwababyaye. Naho rero ibyo kuvuga ngo imibare ngo ni mike ngo ntikanganye niyo mwaba babiri mufite umugambi mubi ntago abantu babiri babura kugenda harango bariturikirana. Yes, bashobora no guhitana abantu barenze 10 kandi ngo baze bateregere nade mu isoko hapfa abantu bangaye. Icyo si cyo kibazo, umubare ntabwo ari cyo giteye inkeke ahubwo inkeke nuvuga ngo hari abantu bagifite iyo myumvire yo kuba baza bakibasira igihugu. Nicyo rero ni nacyo kigomba gushyirwaho imbaraga kandi tunashimira leta kuba hari ibyikomeza gukora kugira ngo abo banyarwanda nabo babe included bazanwe muri societe bashyirwe mu muryango nyarwanda bafatanye n'abandi kubaka igihugu. Icyo nicyo cy'ingenzi. Yes, umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abasezerewe mu ngabo ni Mukantabana Seraphine, uyu akaba yarabaye na ministre ushinzwe impunzi no gucyo nibiza. Asaba aba barwanyi ba FDLR baba basigaye mu mashyamba rero gutaha ku bushake bwabo bitabayeho ko bashyirwaho agahato. Akaba yagize ati hari abandi bagihari hashize iminsi havurungutana abantu bivuga ko ari abo muri za CNRD bagenda bava muri za Nord Kivu bajya muri za Sud Kivu. Turacyavugana na MONUSCO n'izindi nzego ku buryo nabo ubwabo batarindiriye ko bazanwa ku ngufu dukoresheje uburyo bw'ubukangurambaga ko abo bantu bafata icyemezo cyo gutaha mu gihugu cyababyaye batagombye kuza ku ishumi. Yes, iyi komisiyo rero ivuga ko imaze gusubiza mu buzima busanzwe abasirikari 80,000 barimo abagera ku 12,000 bahoze muri FDLR umutwe urwanya leta y'u Rwanda. Ngayo nguko rero ngira ngo hangaha byo byaravuzwe na MONUSCO rabyemeza ko habayeho deployment y'abantu bari muri FDLR bava mu majyaruguru bagana mu gice cy'amajyepfo. Bavuga ko bari kujya kwifatanya n'ingabo za Kayumba Nyamwasa. Iyo makuru Kayumba Nyamwasa tagize icyo avuga ariko ni raporo y'umuryango w'abibumbye iyo ngiyo yabishyize ahagaragara mu minsi ishize. Byavugaga ko rero barimo bikusanya ubwo ntawamenya ababo muri komisiyo nibo babishinzwe n'inzego z'umutekano bazabikurikirana barebe ko se nabo bazigishwa batahe cyane cyane ko nk'umuhagarariye misiyo ya ONU muri Kongo yavugaga ko impamvu batanatakomye imbere abo bantu ngo bari kumwe n'abana n'abagore benshi cyane. Yarabivuze. Ngo rero urumva ko ni ibintu bisaba inzira iracyari ndende no guhozaho kugeza igihe uyu mutwe uzaba wose washize bose baje mu Rwanda
baje mu miryango yabo, naho igihe bakiri hari hakurya amasomo akwiye gukomeza gutangwa n'ibindi bikenewe byose bikakorwa kugira ngo umutekano w'igihugu ube wizewe. Yes, Fred, reka dufata akaruhuko gato nanone ndumva tugaruka twerekeza hanze y'u mu Rwanda. nkuru zo mu karere u Rwanda ruherereyemo.